CBN arak zautu nan dilakte in nangkut kan intlay na. May lay kwa, zan lay somlam pali tiang thong kan let ko mi kan rakchimlay. Kani peng a PDF fan ni as a sira ka pakul anthana. May lay rezing ka somlam peruk le chew rong a as a sira ka polchu PDF fan ni vai ni mai bom anpuan no na I minong pakul naklom law anthi tia KLG PDF ni anlangtar. Sakay ram ten thang lay a ummi yema pi peng kop kani khopi peng a as a sira ka pol vai ni bom puan no anse. Mi pi ra ka font KLG PDF MNK the boy People Defense Army yema pin PDA le local PDF ni mai bom anpuan no na no a rimngan le mai thalhe an ka chapna hi ka daw nak a chun as a sira kap atlombik menong pasha an thilai tia KLG PDF ni an langtar chunu a afak dew mi as a sira kapol ni chun khote pakhat an dwa khwa adwa tu pol rak chwa nak dinglam in mai bom he an rak bo na I an raka than na chwa chun as a sira kap atlombik pasha an thi than tia an langtar kumsom thum le kum ni nu a Tebawhbu Camo KNLA ni an lak kho than Karen ram kol Myanmar bank Tebawhbu khwakam a omi as a sira kap kem chu may leriat a KNLA tang ti phunhani an lak I as a sira kap anong in prok an tlain ha pin a may thale zen kwan tamtuk an chun ha tia Karen thongzam nak ni alangtar kem la ka daw nak a as a sira kap MA may thal zun ruk se may thal zun khat RPG zun khat 120 mm zun khat BA1 harat zun khat MA7 zun khat le zen kwan tamtuk an chun ha tia thai ase kumsom tum le kumni around no a KNLA ni Tebawhbu Camo an lak kho than I rakap athi mi an rak chu an hoile ni an zampi na PDF lai impakhat athi tia thai ase KNLA ni Cam an lak leo a as a sira kap ni jet fighter pani helicopter pani le CH3 drone pakhat in vehicle rong an ka na Cam la kho loading in an rong ven ko na in athi mi an tam cha a an khem chu an zam tak KNLA KNDO PDF tang ti phuni as a sira kap Cam an lak mi chu Myawadi leke ko phalu Tebawhbu wole myai moto lampi kam a ummi ase Tebawhbu Camo chu as a sira kap ni thongkhat zakwa somkwa kumleu a an raklak kum som thum la kum ni around no a KNLA le tang ti phunani an lak kho than hi ase Myanmar ram a bam ruang in Hliamhna atwar mi thlathum chong a zaleng an se ram in oknak lak asin no a riamtlai boinak achwak mi Myanmar ram a bam ruang in anun nak aliam mi le Hliamhna atwar mi azaleng an chang tia UNICEF ni athan man mi bom pol hi thi nak pakhat a akar khomin kumdong ni le kumkula kumni thram thok thlathum a mepi Hliamhna atwar mi le anun nak aliam mi zakhat leng an si chang tia UNICEF ni achim tia New York khwa UN headquarter ni May Area press conference a Stephen Jutati ni achim Myanmar ram I bom nak kong he pet lai in buenak azwal chin kho mi asi I mi pin ha harnak antong chin tia achim ram in oknak lak asinu a achuak mi riam tlai buenak le himnak a umlo mi dir hun ruang a in lelau azam tak mi singruk lang tal in velai chungram kip a ralzaam singkwa le thongsom nga leng an tia achim chantlom palchun fur atlak changlai cha a ralzaam khem le asi khonak in a mi ralzaam polcha founding le bomnak azatok in a lo mi hi harnak tak asi tia achim chap ralzaam na cha a bom chan nak kan izom chi ko na in tangka leile kal nak kong he pet lai in harnak a tia abichim nak a atal chi Myanmar ram kum thong ni la kum kul la kum ni kum khat cha a founding $826 million hal asikauna in 8% long kan mu ri tia UN bichim nak no ngai tu ni achim nan sang khwa journalist tan su ang chu thong kom nga thak ding in bia an kha
share ram ko thlang lai nan sang khwa ummi journalist tan su ang chu nan san be chai zung ni mai hleriat a anti tourism law in thong kum nga thak ding imbia an kha byak tia be chai zung he nai niam mi pakhat ni achim tan su ang chu alwen cha march ni suri a as a sierra kap ni an rak lai e anti tourism law section 52A in taza an choi tia achim chap tan su ang chu an UG le PDF a pe tlai mi thong pakhat chu ama pumpak phase a atar ti ruang a taza an choi an tlai thum nu a bia an khya pya khi ase thum chung thong a nak a adam lo i zun thum zot nak angai tia thai ase Mandalay Ayawadi News Agency e photojournalist Zozo chu ubu thong a SA Sierra kap ni an rak tlai alwan cha April ni sha jing somlam pakwa le som thum shrong a SA Sierra kap ne an rak tlai e mai hle ret long a an tlai ti thong chu achung khar ni an thai Zozo chu section 505A in SA Sierra kap ni ta za an chwe alwan cha mai ni sha liu a journalist Mau Muzong Karen Ramkul Myawadi Khwa in Mandalay Akal Liu a SA Sierra kap ni an rak tlai RFA ni chizin akhom ning in SA Sierra kap ni kum khat leng chung a Myanmar ram chung journalist an tlai mi na hi atlom big sa le somli le pathum an tlai na I chu chung a pathum an nun nak aliam tia an langtar India Myanmar ram rizau khuthar a Myanmar ram ralzaam tha cha a sikhan an on Mizoram zau khuthar a Myanmar ralzaam mi na cha a alak in thlap kho nak ding a Myanmar refugee clinic chu mai hle rezan lai a Mizoram Ministry of Transport and Forestry pu TJ lan nun tlong ani on nak atwa tia thai ase Sekhan chu chon nikhat ni in chon ningan ni tiang on asala I CDM Dr. Nani an zaun ha lai Sekhan cha a air mi theory chu American Chin Community ICA CBANA le Mizoram Student Union le Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram Nani twamvau anlak tia thai ase chu Sekhan a Mizoram chauzan ni ralzaam kat achwa pyak mi angai mi na chu alak te in an zaun ha lai khote a ummi asi fak tuk mi mizo zatwak som nga chu alak en zau asilai tia thai ase Sekhan a rian atwan mi le Dr. Por chu chon ni thum cherte champhai khwakam Myanmar ralzaam camp a alak in am vazau lang mang na lai tia thai ase zau khuthar chu falam peng rikhodar khatalai ral a ummi khwa pakhat ase chukwa a Myanmar ralzaam chungkhar jasari leng milu in thong thum lan zariat leng an tia thai ase